Sali bingela bathandekayo lonke ngegama lenkosi kulezi zifundo ezencwadi kaDeuteronomy. Sithemba inkosi asibusisa uma singena phakathi kwalesi sifundo salamhlanje. Isifundo esikhangela izihambi emasangweni akho. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo. Ngosake labe ngilabana baziveze ngokuqhakathekileyo. Thanda ukulibingelela sihlobo esithandekayo ngegama lenkosi. Silamukela kusifundo sethu sanamhlanje. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo. Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyasibonga sona lesi sifundo esingena kiso sengathi singaphathiseka ngomoya kaNkulunkulu. Mina engikhulumayo uMrs Esimhlanga. Thanda ukulibingelela zithanda zezulu ngegama lenkosi. Ngithanda ukuthi njalo ngilikhumbuze ukuthi uJesu uyalithanda. Okhulumayo ngusithemba inkosi Thembe elihle sifanda. Asicimezeni isikhulekeni. Baba wethu sezulwini dalesi lomhlaba. Thanda ubonga somandla isipho sempilo esiphasona imihla ngemihla. Thanda ubonga somandla lesi sifundo osiphesona uNkulunkulu. Cela uNkulunkulu umoya engcwele angene linxa sathi sisihlaziye kube lathi izikhathi zonke ngikhula ntheme egameni lakho amen. Amen. Ngelitshela indaba yakenzakala bathandekayo. Kulawa bazi uma ngolapha eZimbabwe kule ndawo yaseLupane. Ngihamba sasemncane kwabonga wanomele ibe grade 5. Sasihambe ubusuku bonke sahamba lemini yonke sihamba ngenqola. Sisuka kundawo ethize siya endaweni yaseLupanda eChama Tholele. Ase ngilambe ngifile. Sangena kumye umuzi. Umuzi lo sathathi sifika kokuhlatshwe imbuzi. Awuphekwa ngahlada namhlanje bese ngifile ngendlala. Nakanye abadala sebufika isikhathi sokudla babafaka bodwa laphana nabo sebemfaka labafana abangu4 khona kubona sizakudla ndawonye. Befaka amasi izankefu amhlophe nke. Ngacupha ka1 ngafaka emlonyeni. Ngacupha wesibili ngizomithi mina sengisothi. Owesithathu uzana sengisothi, owesinjani nje wasengisothi. Okucezwa ngisengisothi esukumalani lemigano. Wabe sithi nyelele wabe angimuntu wemzini angisihambi ngangazi umuntu waphana ngasala nihlezi ngiyedwa ngazibona ngenzeni siya phambili. Sokuphele bonke abadala abahamba la umuntu angahamba yilokho engilendlala engangena ngayo lapha ekhaya. Namhlanje sifunda ngesihambi emasangweni akho. Siziphatha njani izihambi emasangweni ethu? Akusifundele uDeuteronomy 10 ivesi lika19. Verse 19. Ngakho lizamthanda owezizweni ngoba lalingabezizweni elizweni leGibhithe. Maforo. Nansi indaba. Liza kumthanda owezizweni ngoba lalingabezizweni kwabeGibhithe. Kuyisisihloko sethu esikhuluma ukuthi sizihambe emasangweni. Kuyini esikufundayo ngayela le ndaba? Yebo sacula kabanzi le ndaba siyaphambili. Kodwa ukuvezwa lesi sifundo kuyini ongasitshela ngakho? Iviki edlulileyo besikhuluma lapha ngokuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, la ngamandla ethu wonke nangomoya wethu wonke. Iyaqhubeka indaba ukubana nxa sesithande uNkulunkulu kufuze sithande abanye abantu. uJesu uqhubeka athi yena wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Indaba yezihambi ngabantu esingahlali labo abasethekeleleyo abangabe bengafani lathi. uJesu uthi yena kukhangelelwe ukubana laba bantu sibaphathe kuhle njengoba lathi besizihambi elizweni laseGibhithe. Mina lawe mlaleli siyakwazi lapha esisuka khona. Senzelwe umusa. Sesizile lapha esikhosini. Lathi kukhangelelwe ukubana siphathe abanye abantu kahle ngendlela lathi esaphathwa ngayo. uJesu uhlakufake kucace mfundisi Mlilo ukubana umthetho lo wesibili lo uyafana lo uqala ukuthanda uNkulunkulu. Yiwo umthetho lo kuhle kwavezwa ubuNkulunkulu lobuKristu buphelele ekuthandeni omunye umuntu. Ongathandiyo omunye umuntu lo uNkulunkulu akamazi. Akuvumi ukuthi uyathanda uNkulunkulu ungathandi umakhelwane. Siyabonga. Niziplan. Kulano lakho kulapha. Engikuzwisisayo ukuthi okwenza uJesu
imithetho lo ahla ukhulume igqwetha leli ungakubala kuhle yayingabuzanga wathi umthetho omkhulu kumbe oqala wathi wothanda uNkulunkulu wakho asesithi owesibili wahle wamphala owesibili mina ngifunde ukuthi ukuthanda umakhelwane kakuvumi kakwenzakala enhlizweni zethu ngemvelo ngaphandle kokuthi siqale sithanda uNkulunkulu yikho imithetho le ihamba yombili singathanda uNkulunkulu singaya kuNkulunkulu sizaphiwa inhliziyo nje kaNkulunkulu ethandayo sizanga kuNkulunkulu kuzabalula ukuthi sithande omakhelwane labaseceleni kwethu yikho umpostoli Paul ebhala ukuthi nxa umuntu esekuNkulunkulu useyisidalwa esitsha selenhliziyo entsha ethandayo ngoba lezi esilazo zinhliziyo zenzondo lolaka lokuphindisela lochuku singaqala siyezuza inhliziyo ezintsha kuKristu sizathanda omakhelwane njengoba sizithanda singaba lenhliziyo ezintsha kuKristu yikho u1 John 4 verse ka8 ethi ungathandi okamazubani uNkulunkulu ngoba yena unjani uluthando ngithanda thathekiswa indaba yokuba lenhliziyo ezinjani ezintsha akusifundele uDeuteronomy ngo10 verse ka16 verse 16 ngakho sokani ijwabu lenhliziyo yenu lingabe lisazenza lukhuni intamo zenu ukutshoni masibanda khokho sanda ukufunda ngakho uthi sokani ijwabu lenhliziyo njani zenu angithi lingabe sazazi zibe njani lukhuni intamo zenu kanti inhliziyo isokwa njani kungenxa yani kuthiwa sokani inhliziyo zenu kanti vele ukusoka sizancedisana sonkeni kanti vele khona ukusoka kwakusenzelwana Bazuthi ngalibuza njalo umfundisi ngicabanga laphana umlimi ekhuluma loAbraham esenza isivumelano esokuthi abafana benze njani basokwe angithi so laphana kuba lesivumelwano phakathi kukaAbraham lomlimi esokuthi umuntu kanjani kasokwe then ngiyacabanga ukuthi lapha kuzokuthiwa sokani izinhliziyo zenu shothi umuntu wayesesoke wacabanga wahambisa ukusoka okomzimba wakhohlwa ukusoka ikwini inhliziyo umlimi sezekhumbuza ukuthi asisoke nini inhliziyo njalo futhi angithi kanti nxa kuthiwa umuntu asoke inhliziyo anti yikho kulombuzo wenu sho ukuthi phela inhliziyo vele ukuthi lapho yokuqalisa khona inhliziyo kumele kube lengqondo inhliziyo lengqondo ukuhamba ndawonye nxa ingqondo yakho nje ilukhuni inhliziyo vele njani ihliveze khona lokho ukuthi la ngezenzo zakho suzazenza bese zibuya labo zibe njani lukhuni ngasibanda uchilo lapho ukuthi kumele inhliziyo yethu imthande ubani uNkulunkulu ifuze kaNkulunkulu maforo uthini ngombuzo ofana nayo wokusoka enhlizweni njalo sesizwile ukuthi babe soka bese bekhohlwa bese hloka inyama bese bekhohlwa okuyikho umqoka yes into ekhangelelweyo kithi njengamaKristu yikubana sibe lobudlelwano loNkulunkulu hathi okwangaphandle kuphela endulo wawusokiwe usoke kukhanye okwangaphandle okuthiyo lapha iverse kubana ake sisoke inhliziyo zethu ingqondo zethu zixhumane lezulu simthande uNkulunkulu sithande labantu nxa ususokiwe enhlizweni kuyabonakala la ngezenzo zakho zihambelane la lokho okufunwa uNkulunkulu ubusungumuntu olalelayo all right siyabonga usithini bengifuna ukuthi indaba yenhliziyo evangeli lenhliziyo yiyo uJesu abuya ukuzoyilungisa lapha ngoba abafarisi ababelakho ikusoka khona lokho okwaphandle nje izikhulumisi ezithintile kodwa uNkulunkulu bengesela budlelwano laye sokusele kuphela ukuthi kwenziwe leyo mkhuba uJesu yikho esithi laba abantu bangikhonza ngemilomo kodwa inhliziyo layibona indaba so uJesu ubuyile lapho kuletha ukuzochuma ilivangeli lenhliziyo ukuthi uNkulunkulu kaphiwe ithrone
uNkulunkulu kabusa umuntu yikho uJesu akulethayo ukuthi uNkulunkulu kabe yiLord ukuthi nguye ochoyo ukuthi kwenziwani ungumbusi wenhliziyo zethu so uNkulunkulu akudingayo lapha nxa isithi so kani izinhliziyo ukuthi ngiphani indawo ngibuse izinhliziyo zenu ngoba yimi ngedwa inkosi engifanele ukubusa ukuphelela uNkulunkulu angithi kakhulu yes yonke into ecabangayo ngobani uNkulunkulu siyabonga kakhulu ngale mfundisi kule ndaba ethathekisayo kuverse efundiweyo right indaba yokubana lina lingontamo zilukhuni uNkulunkulu uhleli esilandelela siphikisana laye usethindile lapha omhlanga ukuthi simele simlalele athathe indawo yakhe enhlizweni zethu okwenza singathandi singabi lobudlelwano labanye abantu yikuthi kusalobumina kulana anti kuthiwa wothanda umakhelwane njengoba uzithanda kodwa mina ngizithanda nje mina ngedwa inhliziyo intamo yami lukhuni angisathobeli intando kaJehova angisalaleli lo mthetho wakhe so asizehliseni ubumina bufe impela kuphile uJesu ezinhliziyweni zethu siyabonga Ismail sakufuna ukunitshelani Nxa bekhuluma somfowethu lapha Mafora ngicabanga ukuthi mfundisi inhliziyo yiyo angazi ukuthi ngathi yi-mastermind yomuntu otsho ukuthi nxa mina khathesi ngingaguquka inhliziyo ngiyaguquka vele nxa kuyukuthi bengumuntu ade wona kakhulu kodwa yami inhliziyo ingaguqulwa lezenzo zami zinjani ziyatshintsha so inhliziyo zethu sibili kumele zinjani sisoko ukwenza ukuthi silungele ukuza kwakhe ngaba kuhle ukuthi incwadi kaDeuteronomy lebathandekayo lisisize sivuseleleke njengalokho uMose wayekhuluma noIsrayeli ungakhangela lapha sihlangana ke le ndaba abantu bakwaIsrayeli bejenisuka lukhuni kwezintamo besona kuNkulunkulu eHorobhi angithi sekhumbulane indaba sesihlangana uNkulunkulu ku verse 1 ka chapter 10 le verse ka 2 ethi ngalesi sikhathi inkosi yathi kimi zibazele izibhebhe ezimbili zamatshe njengezakuqala wenyukele kimi entabeni uzenzele umchokocho wesigodo ngizabhala ke phezulu kwezibhebhe amazwi ayesezibhebheni zakuqala owazibulalayo uzabeka ke uzazibeka emchokochokeni sesifundani ngalindaba usoka enhlizweni intamo zilukhuni babenzeni eHorobhi uMose wenzani sisifundani ngale ivesi mbalo ngempendula well abantwana bakwaIsrayeli benza ithole alright base bekhetha ukukhonza ithole bethi leli bakhiphe ngapi eGibhithe uMose uthe sehla uthwele imlayo kaJehova bona besokile ingaphandle bethi bona balobudlelwano la uNkulunkulu khona lapho kuhle kuvezwe sobala ukubana intamo zabo zilikhuni sike sakuthinta iviki edlulileyo uthi bona nje iyezi laliphezulu kwabo ipresence kaNkulunkulu basuthi imana abayidlile kaNkulunkulu ekuseni kodwa bayaqhubeka besona bangontamo zilikhuni uMose abesesephula imithetho le ayisele phansi wayeveza ukubana ubudlelwano babo loNkulunkulu sobephukile isivumelwano sesephukile kwephuka bona yibo abangasekho connected to the source of life kuempilweni kodwa kuvese sesifundile le sithola uNkulunkulu ongowamathuba esibili uyabalandelela uthi yenza izibhebhe zamatshe ezifana njengezakuqala ngibhale futhi isivumelwano sami imithetho yakhe so uNkulunkulu balalela izikhathi zonke yasilandelela singontamo zilukhuni uhleli esincenga so uyasithanda so thina simele sibuyisele uthando la bese sithanda abanye abantu ngiyabona lesisinhlanga uyathintwa lapha ukuthi lezi zibhebhe zamatshe zingalokhoza ziyefakwa emchokochokweni ukusifundisani ngendaba yobuKristu siyabonga mfundisi kuthi ukuthi indaba yobuPristi kayimi iqhubekelisela phambili kusuka esizukulwaneni kusiya esizukulwaneni njalo kayiguquki yikho yayifakwa phakathi komchokocho kuloluthe bemfuna ukulithinta uMaforo lapha anqayide ekhuluma ngokubekezela kukaNkulunkulu
uNkulunkulu uMoses eqanisa intaba okokuqala siyathatha umthetho kuthiwa uNkulunkulu engakhulumi layo ungabala Exodus 34 verse 6 lo 7 uthi uNkulunkulu wadlula phambi kaMose wahle wayenza wadeclare wamemezela ukuthi yena ungubani lokho ayikho khona wathi nginguNkulunkulu olesisa ogcwele ngokulunga othethelela izono oleqiniso oyikho konke so yikho esikubona lapha ukuthi intamo ezilukhuni uNkulunkulu uyazilandelela ufuna ukuzithambisa so uthando lwaNkulunkulu alupheli esakuthinta kuvike ephelileyo ukuthi uNkulunkulu katshintshwa ngumumo mfundisi kasomuntu hayi ungabala kuNumbers 23:19 lapha uthi mina nguNkulunkulu anguquki so kakula ukuthi yena uthandekile kumbe kathandekanga kakula ukuthi uyamukelwe kumbe kamukelwanga uNkulunkulu uyathanda ngokuphuphumayo so yikho kuvezwa lapha ukuthi belikhonza ithola uNkulunkulu ukuthi woza Mose ibudlelwano obungapheliyo uNkulunkulu abubumba lo muntu alright siyabonga kakhulu siyananzelela utsho indaba eziqakathekileyo siyananzelela abathandekayo ukuthi isihloko sethu siyame kakhulu kuzihambi emasangweni ethu angithi nokuthanda futhi obani omakhelwane bethu angithi abantu bezizwe angithi akusifundele uDeuteronomy ngo-10 verse 14 verse 14 khangela amazulu lezulu lamazulu ngawenkosi uNkulunkulu wakho umhlaba lakho konke okukuwo khangela amazulu ngakabani kaNkulunkulu lomhlaba lakho kokunjani okukuwo right lokho kusifundisana njengabantwana bakaNkulunkulu uma sizwisisa ukuthi konke okusemhlabeni mesisemhlanga ngokaNkulunkulu yona ivesi yodwa sifundisana kumbe sithathe lo Psalm 24 verse ka1 ethi yona umhlaba ungowenkosi lokugcwala kwawo ilizwe labahlala njani kulo wena namhlanje ungumsala abantu abasebhawa uthini ngabo abantu abangekho la sebandleni uthini ngabo uzusisani ngokuthanda umuntu wezizwe siyabonga mfundisi ukuthi uNkulunkulu bekhangelela ukuthi ilihlo akhangele ngalo umuntu yili lihle silifanele sikhangele ngalo abanye uNkulunkulu edala umuntu wayemthanda wamenza walingana uNkulunkulu ehlenga umuntu umhlenge ngentengo efana naye so kakukho ukungalingani kuNkulunkulu kalikho elinye ilihlo uNkulunkulu nxa ivesi yethu isithi konke ngokukaNkulunkulu labakhileyo kuthi ukuthi abantu ngabakaNkulunkulu umbuzo wenu mfundisi nxa usithi ngithini ngomuntu osebhawa ngenhliziyo entsha ekaNkulunkulu bekufanele ngibone umfanekiso kaNkulunkulu ngithe ngidlula laphana emarket ngisiza lapha ngamangala ukuthi uNkulunkulu uthini ubabe ekadelele ekhanye engcolile mbathama ngazibuza ukuthi isidalwa lesi sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ngabe uyangicabangisisa ngakho akula muntu onakayo ngaso wonke umuntu udlule ngani akadluli umuntu kodwa uNkulunkulu befisa ukuthi ilihlo lami nxa likhangela umaforo limbone njengendlela uNkulunkulu ambona ngayo uzongikhumbuza kuthiwa abantu babengu4 emoteni bachaya accident balimala kuthiwa ngabantu hayi ukulabantu abangu3 lo mfundiso yedwa so khona kunjalo mfundisi kaningi vele thina abantu sikhangela sifaka ubuso obuthile emuntwini ukuthi ulani ufunde okunganani umhlobo njani lapha sivezelwa uNkulunkulu ongela mhlobo ongakhethi bantu ngombala wabo uthi unguNkulunkulu wezidalwa njani zonke so lathi siyafundiswa lapho kanti sifundeni ukuthanda umuntu uyathandwa yiloba engumhlobo njani yiloba efunde okunganani ucebo okunganani kalalutho umuntu asimthandeni ngoba wadalwa ngumfanekiso kaJehova umuntu yisidalwa sikaJehova impahla kaJehova asikufundeni khona lokho sibe lobudlelwano laba
yikho ukupheleliswa kwesiKristu lo. Lokho kuveza uNkulunkulu phezu ukuthi ngiyumdala wezinto ngiyumdala wabantu bonke omele sibathande bonke. Lokho kuveza uNkulunkulu ukuthi Deuteronomy 10:17 kusiya ku-19 asizuyibala nje le verse. Kodwa ke iyakhuluma ukuthi uNkulunkulu wabonkulunkulu. Inkosi kanjani yamakhosi omkhulu olamandla owesabekayo ongemngeli ubuso bomuntu nomfrey wacho ukuthi ongemngeli umvuzo wama-bribes masibanda ukuthi uNkulunkulu wabonkulunkulu kambe sokusisho uthena onkulunkulu bezizwe sebamkeleka phela nxa uthana ngingufulumani wakufulumani kulabo kufulumani okuncane lapha kusho ukuthi kunjalo yini le verse izama ukuthi itshoni ngoNkulunkulu isenza simzwisise njani uNkulunkulu. Le verse nxa ngiyibala mina mfundisi ngithola ukuthi uNkulunkulu uthi nguye yedwa uNkulunkulu. Nguye yedwa uNkulunkulu okhona. Yebo thina because singabantu sesisuka sizenzele ini uNkulunkulu bethu kodwa kababalwanga labana uthi ukuthi yena nguye yedwa kanjani owadalayo. Ngikuthola kanjani. Siyabonga. Umafuna ukuthi bengicela ukuthi ngithinto olunye ulutho lapha mfundisi ngendlela uNkulunkulu asibizela kiyo ukuthandeni abemzini abasemzini yethu. uNkulunkulu uhle waveza yena kuqala wasitshengisa ukuthi istranger kumbe emzini uthandwa njani. Singakhangela uNkulunkulu uthe abampofu kangisoze ngibasuse phakathi kwenu ngesizathu sokuthi uyabazonda yini ngesizathu sokuthi uyabandlulula yini. uNkulunkulu befisa ukuthi uthando lwakhe lubonakaliswe kulabo ngathi. Ngithe ngifunda ngacabanga ukuthi liyakhumbula abafundi bedlula besikha amakhwebo ensimini yomuntu yayingasonsimi yabo but uthando lukaNkulunkulu kuDeuteronomy lwaluvezile ukuthi laba abangela lutho liza kwenza kanje ukuthi amasimenu lingawavuni liqede yonke into njalo ngomnyaka kumbe wesi7 lingalimi konke kuzaphuma ngokwabampofu. So uNkulunkulu uhle waveza kuqala ukuthi yena ubathanda okunganani ubanakekela okunganani ngoba bangabakhe. So uNkulunkulu nxa esibizele ukuthandena ama-strangers kumbe ukuthanda laba abampofu ka require ulutho yena olumehlulayo. uNkulunkulu nguyosustain abantu bonke nguyophilisa abantu bonke nguyoprovidela abantu bonke kodwa injongo yokuthi kube labampofu kuyikuthi uthando lwakhe kufanele luvezakale ngathi kulabo bantu. ukuthi nokuthi thina singabakhethiweyo singabe sinsali. Siyinsali mfundi singabakhethiwe. Ungabalisekeli Peter 2:9 okhuluma ukuthi singabakhethiwe uhlachasisa ukuthi sikhethelweni. To show forth the praises sifanele ukuphakamisa isibane inkazimulo kaNkulunkulu sitshela omnye umuntu ukuthi ukuthandwa kuyini kutshoni abesezuza uthando lufana na. Abesikhiwa bathi umlimi kathi ukuthi asikho better than abanye bathi si better off sibanjiswe imessage sibanjiswe ulutho wena ubanjisiwe ukuthulu ubambise mina lami ngilubambise umuntu angikho better than awukho better than nxa ungumsali. Kodwa uNkulunkulu ukuphawulele umsebenzi wokuthi hambe eveza abaenzela izizwe ukuthi ngingubani nginjani. So ukuthanda izihambi kuza kwenza abantu bambone uNkulunkulu ngendlela eqondileyo. Kodwa bese kulahleka ukuthi thina singamthanda ngemlomo. Izenzo zethu uchuku lwethu inzondo yethu ibisiletha esinye isimilo sikaNkulunkulu abantu bese bemhlamuka uNkulunkulu. Uyabona mafolo akutsho ukuthi njengamasali umesibathande abezizwe. Kanti kule verse eka-19 iyengeza kulokho akutsho ukuthi ungakhohlwa ukuthi wena wawungowezizweni uselizweni langaphi leGibhithe. Akusibhalele uDeuteronomy 10:19. Verse 19 ngakho lizamthanda owezizweni ngoba lalingabezizweni elizweni leGibhithe. Ukuthi wathana ungasithathi nje umuntu ongcono laba abantu uzwisa njani khona kade kutsho ukuthi lawo ngowezizweni elizweni laseGibhithe so bathanda laba bantu kakhulu. Indaba yokuba yisigqili eGibhithe uzafumana ukuthi umlimi wayemtshelile uAbraham ukuthi zwani
uzakuya eKenani kodwa usiye eKenani lizakuya lithunjwe lehlala eGibhithe for iminyaka engaba ngamakhulu amane liseGibhithe ngizabuya ndikhiphe futhi ngilibuyisele so indaba yokuba seGibhithe kithi namhlanje singayi-aplya kanje ufana lokuthi besisesonweni so kithi lathi singakhohlwa ukuthi besingabe ezizweni sisesonweni sasisenzelwani umusa salethwa ekukhanyeni uNkulunkulu isihlobo esithandekayo uyasithanda bheka lapho suka khona lo musa owenzelweyo umusa wona lo awufisi yini ukubana umusa ofanayo wenzelwe omunye umuntu esikufundayo lapha yikubana sonke sonile isihlobo esithandekayo akula ukuthintila umhlango obetter than that siyafana sonke singcolile uNkulunkulu wabantu bonke uyasithanda sonke labona labo esibabona ngani ngama right of uNkulunkulu ubafisela okuhle so umsebenzi wethu esiubizelwe ukuthi sisakaze lona leli vangeli labo babuye ekuthandweni sinakekele abanye abantu isikhathi esiningi mfundisi uzafumana ukuthi abantu abangela lutho abangela mali abangela ncebo abantu abalahliweyo ngalo sidojiyo even sesibuya nasemabandleni la ku community indlela abakhangelwa nga lasezimulini ababalwa njengabantu kodwa lapha sinikezwa enye ipicture ukuthi sibone abantu ngendlela izulu elibabona ngayo uNkulunkulu abona ngayo abantu singenza njalo sesiqalisile ukukhonza sesikholwa ye ngaphandle kwalokho asikakhonza Masibanda le ndaba le yokuthi lani ngabe ezizweni mase siletha endaweni yokuhlengwa uyithathe lapho omaforo akhulume khona wena sikuzwisisayo ngendaba yokuhlengwa nguJesu Kristu engozisisayo lapha mina mfundisi ukuthi kuthiwa sonke sonile so okutsho ukuthi ngithe mina ngizalwa mfundisi ngizelwe ngiyini ngiyisono ukuthi lami bengiyistranger njengalokho esikhuluma ngakho angithi kodwa because umlimi uyangithanda umlimi lomusa wakhetha ukuthi kanjani angikhiphe kuleso sono sengimbonile ngakho if sonke sonile sasesihlengwa shothi phela lathi sokumele sinjani sisize laba abanye abantu abangakamboni uKristu wenze ukuthi banjani labo bahlengwe njengalokho mina sokwenzakele kimi ngendlela akumelanga sizenza abantu abangcono kulabanye abantu angithi kakhulu kumele sikhumbule ukuthi lathi besinjani besiyaqaphela nothi uwomi ufuna unjani uwe yes kule verse lapha mfundisi ethintiweyo uMateyu 7 ivesi ngo-12 ethi phatha laba phatha abanye ngendlela ofisa ukuthi bakuphathe ngayo ye uNkulunkulu ikho esikhumbuza ukuthi ngoba lani lalizigqili nxa ubungaphathwa ngalindlela wena ophatha ngayo abanye ubungakuzwa njani ngicabanga ukuthi ungakayenzi lutho komunye umuntu qala ucabange ukuthi kusuka komunye umuntu kusiza kimi bengiza kuphatha njani bengiza kwamukela njani each time ulolutho ofuna ukulukhuluma kumbe ufuna ukulwenza zibuze wona lumbuzo ngoba yenza lokho ofisa abanye bakwenze kuwe nxa kusamukeleka kwenze nxa kade ungakwamukela kwenze go ahead ukwenze nxa kufutha ungakwenzi ngoba lo munye wakho kuzamfuthela kuyikho kufanele sicabanga ukuthi ebugqilini besisokola kunganani nxa besisokola sinjalo kufanele kusikhumbuze ukuthi lalabana bayasokola singaphindezeli ekusokoleni kwabo ngiyabonga siyabonga singakhohlwa ukuthi isigqili ngumuntu ongelalungelo lakhe ngithi ngumuntu nje uphonga usetshenzwe fuqa ngapha la ngale kodwa thina njengamaKristu njengoba selichilo akumelanga sahlukanise ubona ukuthi lo isigqili mina ngonje kumele sibaphathe ngendlela ukuthi sonke sizidalwa zikabani zikaNkulunkulu yes laphana engike ngayithinta eyamasimu kuthiwe injongo kaNkulunkulu khona laphana wayesenzela ukuthi kungakhanyi abantu babe munye uyawubona umoya owawukhona ku-early church abantu sebelomoya kaNkulunkulu babekwazi ukuthi babengazizwa bengcono ngenxa yokuthi uSithembi kalalutho ngoba wayezwisisa ukuthi uThembi isidalwa sikaNkulunkulu nxa mina ngigodola emkhathini onje lo Thembi engela Jesu yagodola kungenza ngithatha iJesu yami
ngiyiphuthembe. So umoya onalo yiwo uNkulunkulu ukuthi bekumele nxa silomoya kaNkulunkulu ebandleni kungakhanyi ukuthi ololutho ngubani, kodwa abalolutho sizwa ngcono ngabangela lutho. Usafaka ikhoma kukhonokho kodwa afunde uDeuteronomy 1 verse ka16 ukuqhubela phambili ngendaba yokuphathana, ngendaba yokwahlulelana, ngendlela elungileyo. Okay, all right, esavula verse 16. Yes. Ngasengilaya abahluleli benu ngaleso sikhathi ngisithi zwanini okuphakathi kwabafowenu, lahlulele ngokulunga phakathi kwenu lomfowabo lo wezizweni okuye. Usakhuluma ukuthi singehlukanisani, siphathane ngendlela efaneleyo. Lapho sokhangela futhi ngama-favoritism, ngokwahlulela ngendlela enjani eqondileyo. Kwesinye isikhathi uyawuthi uthutha, so ngikhumbula one time unomfundisi othize wathi efika kwenye ibandla bengamazi, benguyeza chumayela. Fika le muli yakhe, alo ababesamukela abantu bavele bengamazi. Wafika wahlala phansi esitulweni laphana phansi wathi wathi zwi. Umuntu wafothana sohlala esitulweni silabani, somnika lesitulo. Wabesuma ngokuthula wahlala laphana phansi. Uthe sehlezi phansi wasusa thuthoma umuntu esenazo ukuthi nangani umfundisi uzibani. Uthe efika kuye embingelela, mfundisi lona ngikholisa sethu umfundisi washonela ngalonke ezisola ukuthi kanti kumele nxa ngasomfundisi kumele ngiphathwe njani. Akusincede lapho. Siyabonga mfundisi, engikuzwisisayo ukuthi uNkulunkulu usibizela ekubeni njengaye. Ungayifunda ivesi uDeuteronomy 10 laphana ithi uNkulunkulu kamukeli kafumnjathiswa lutho. Yikho akucela kithi ukuthi lathi nxa sifanana laye singafunjathiswa lutho. Mina mfundisi ngeke ngaba lenkambo lami eyokungahlulelwa ngokuqondileyo. Ngikubona ukuthi omunye olemali ubehluphelo ongela mali wamthathela imali yakhe. So kumele indaba ilungiswe khona lapho echechi ngesizathu sokuthi lo oniweyo vele kalamali uhluphekile. Hayi yanyathezelwa yazi yangabi khona. So yikho umlimazamo asikwazi ukuthi ngoba mfundisi kulama favors amanye kwabe ungasobribe, but ibribery at the end of the day ukuthi ngenzela uma for ifavor. Nxa sokulolutho kumele ndiqondise kumele ngahlulele. Amanzi ayawela ngaphi? Amanzi awela ngaphi? So yikho uNkulunkulu asibizela ke khona lapho lingathathi ukufunjathiswa futhi lingamukeli izipho. Ngiyithandile lapha ku chapter 16:19 ithi kuvala amehlo. Uthi ibribery ukufunjathiswa kwenza ungasaboni kuhle mafoko. Yikho lemgwaqweni ungavela ufumbathise asuphandla umuntu. So indaba injalo uNkulunkulu usibizela ekubambeni izinto zonke singakhangelanga singela buso, sikhangele njengaye uNkulunkulu ukuthi wonke umuntu umuntu kaNkulunkulu ufanele ukuzuza isiphatho esifananayo kalamali. Ule mali ufundile kafundanga, wenzeni ebandleni, kodwa wonke umuntu kaphathwe ngokulinganayo. Ukuzwisisa umuntu akabani kaNkulunkulu. Kathi vele maforo ngikhangele lapha. Akutsho umama usidonse ukuthi sibe njani, ufuna sibe lezimilo ezinjani. Uza kuphela lo mbuzo nxa ngiqeda ukufunda uGalatia ngo4 verse ka19. Lapho uPaul esela nabathandwa bami engibasebenzela ukuzalwa kutsha ukuze uKristu aqine ebunjiwe kuwe. Ukutshoni khonokho kusiletha usisabani ngabantu abasikhangeleyo, ngabantu esibasebenzelayo. Interest kule ngoma esihlabelelwe nethi mangifuze uJesu kulelizwe phansi. Nxa kulo muntu esimele simfuze nguJesu, ake sikhangele ukubana yena kanti abantu wayebaphatha njani, uzalelwe endaweni enjani. Abanye bacina bengasamamukeli bathi kanti kuyini okuhle okungaphuma eNazaretha ezalelwe khonapha ukuze adonse laba phansi. Nxa kulolutho ebesimele silwenze njengabazalwane yikuthi sibone ngelihlo likaJesu.
sikhangele umuntu njengentengo kaJesu ngoba umnyolobayo uthena ngabe bekulesono esisodwa loba inani lo isibhondo sikhanye uJesu wayeza kusilanda azosifela indaba yefairness kuthiwa kuma constitution wonke kuyakhulunywa loba kusemakampani kuma burials lasemazweni aphumeleleyo even ilizwe laseMelika le constitution enhle kodwa uzathola ukubana khonapho abalemali bayaphunyuka bayabaleka kuyabribwana kuyenziwana yilo ilizwe esiphila kilo ongela cala ngiyopikayo baningi abantu abasekambe abangela macala abalamacala bephandle ngani ngoba balelutho balemali iyo indlela esikhangelana ngayo ngaba semgwaqweni like la kuthindi khangelana abantu abaningi abanama license bawathethe njani ama documents bawathethe njani siselizweni lapho esingakhangelani kuhle ukhangelwa ukuthi ulani isifundo sanamhlanje sifuna ukulungisa khona lokho ikakhulu endlini yenkosi abapriest nabafarisi babenje so kwakubribwana liyakhumbula uJesu ekhipha abantu bethengisa etempelini kwakuyibribery yodwa nje kuphela ukukhangelwa and I would like to believe ukuthi ababethengisa kwakukhanyela ukuthi ngubani olani okuqalileyo ngubani uhlupho lwethu lona lolo ake nisibeni njengoJehova ongakhanyeli ubuso sithanda yes kuyakhangelwa ule mota yini ngubani uzabe sithwala ozahamba lula ugqoka njani umoya onjalo like ufunde okunganani indaba yaxoxa omunye ngogardener omunye ebandleni asikhanyele phela ukuthi lo ngugardener kumbe ngubani siyakukhetha wena mnikazi wendlu sikwenza ube ngumdikoni lo wabe nguelder omunye waphuma ichurch sibi wathi ngeke ngithunganyelwe ngumuntu onje so ake sikukhangeleni kuhle sibeni ngamaKristu apheleleyo sithande umuntu simbone ngokuthi uyini umuntu uthengwe ligazi likaJesu kambe ukuletha umnikelo ukugcina isabatha ukuphatha umsebenzi ebandleni kungenza umuntu abe ngcwele kodwa ngekhaya ephatha kubi abamsebenzelayo engazihluphi ngabayanga labampofu labofelokazi lezintandane kambe khonokho ukuthi ebusweni banalukhuthele ebandleni kodwa ngale ngasese ngemuva ku private life yakho abantu bekhala ngayo kambe uyakwenza ngumKristu yini umbuzo lo mfundisi lawazi ukuthi kuthiwa sibe ngcwele angithi so ukuthi umuntu abe ngcwele ukuthi afanele lobani lo Thixo angithi so ungabona umuntu esengasaphathi kahle omnye umuntu kodwa eqaliseni sikayise sakhuluma ngokuthi uthanda uNkulunkulu njengoba uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke usuthanda umakhelwane njengoba uzithanda kusho ukuthi nxa usutreata kabi omunye umuntu awusanjani awusazithandi awusathanda uNkulunkulu angithi so ngakho nxa ufuna ngumKristu opheleleyo kwamele omunye umuntu umphathe kahle njengoba unjani lawo uzaziphatha njengoba ubhude ke wakhuluma lapha ukuthi ngizanithathekise ngumKristu othi ngumKristu ebandleni lapha namfundisi umuntu wakhona ngesabatha uyabe gijima nje egcwele yonke indawo kodwa nje mina ngiyathanda ukusebenzisa nje izifanekiso ngizangicabanga iphepha lochago lawana kudala ebhala amasi kodwa nxa iphepha lelana mfundisi mina ngingalibona seliwendiza lapha ku sewage phakathi kusalani uchago alusekho angithi so kule sewage phakathi abanye mfundisi sihlezi ebandleni laphana kodwa sizibiza ngamaKristu kodwa okungaphakathi sokugcwele usathane oyisiweje ngakho ke I think isikhathi sokuthi siguquke ngicela ukungezelela lapha mfundisi okuthintwa nguThembu ungikhumbuza okubhalwa nguJohane osifithizelela kakhulu ukuthi sithandane ngoba uJohane unxa ebhala ungani ubhala ngephenele inki yelove uthi lapha ku chapter 4 1 John chapter 4 verse 20 to 21 uthi nxa ekhona othi uthanda uNkulunkulu ezonda umfowabo lo muntu ngumqambi wamanga amaKristu isiKristu sethu siyasilela kakhulu ngesizathu sokuthi sihamba sisithi sithanda uNkulunkulu abe sebuza ukuthi ukhona yena uzamthanda njani ungambonanga usehlule ukuthanda lo omkhangeleni so thina kithi kugcwele ukuzenzisa lokupretenda ngoba sifuna simthanda njani uNkulunkulu sisehlule ukuthanda indalo yakhe lo mfanekiso yakhe so uNkulunkulu sibizele ukuthandeni yena kuqala ngicela ukufithizela lokho
nguye ozasifundisa ukuthanda. Nguye luthando, uthando lukuNkulunkulu, inhliziyo zethu ziyazonda, zilolunya, zifisela abanye okubi. Asihambeni kuNkulunkulu sizuze inhliziyo entsha, inhliziyo ethandayo. Kuyabe kuyi-part of inature yethu, kuzajuluka kithi ukuthanda abanye bethu. Siyabonga. Akusifundele uAmos 2 verse ka6 ukuncedisa ukuthi size ukuthi ivesi sincedisa njani kule nkulumo esilokhuza ngayo. Ungaqeda uAmos 2 verse 6 usifundele uDeuteronomy 24 verse ka10. Amos 2 verse ka6. Khona kwesikhuluma ngakho ukuthi livesi sincedisa njani usuyivulile uAmos mafuna. I-emphasis ekhona ukuthi siphathane kuhle, sifunde singakhangelele abantu phansi. Even ekuholisaneni mfundisi siholisane kuhle. Yeah, ngesikhathi hayi singafuni. Amos 2 verse 6. Itsho njalo inkosi ngenxa yeziphambeko ezintathu zako-Israyeli la ngenxa yezine kangiyikuphambula isijeziso sabo ngoba bathengisa olungileyo ngesiliva loswelayo ngamanyathela amabili. Favoritism le angithi. Yes. Awukhangele kathi uDeuteronomy 24 verse 10 ngizakumisa nje somewhere. Sikhangela kathi ukuthi nxa sikhangela amanyala wonke lasikhulume ngawo o favoritism uba liphepha lesawa liphakathi kwesureji. Konke inkolo emsulwa phambi kaNkulunkulu ngenjani. 24 verse 10. Nxa useboleka umakhelwane wakho ulutho ungangeni endlini yakhe ukuthi uthathe isibambiso sakhe. Ndlule 11. Uza kumaphandle lo muntu omebolekayo akukhuphele isibambiso phandle njalo uba umuntu engumyanga ungalali lesibambiso sakhe uzabuyisela lokubuyisela isibambiso kuye lapho ilanga litshona ukuze alale ngesembatho sakhe. Siyabonga. Kulendaba sesikhangela kathesi ukuthi ngingumsabatha ngumKristu. Kulo muntu lesikwede sami sesiyathatha isibambiso sakhe. Engivile ngumnyanga kumbe ngiqhathile. Ngiyabaholisa yini abantu. Kuyini esikufunda kwalama verse? Kuyini ongasincedisa khona ukuthi uveze ukuthi umakhelwane siyamthanda lanxa ephakathi kobuhlungu kana lanxa esiqhatshwa kithi lanxa thina futhi sizisebenze kuwo. Yes. Mbona ungaqala ukukhuluma? Indaba laphana ngiyokuthi asibeni lokulinganisa. Ufisele omunye umuntu wena ukufisayo. Nxa ufuna ukuholiswa ngesikhathi, holisa omunye umuntu ngesikhathi. Kulabantu abasincedisayo ezindlini la. Asibaholiseni ngesikhathi. Sibanike khona lokho esavumelana ukuthi siyabanika. Ungabaniki impahla uthi ngizamgqokisa, udla mina vela. Ayisikho esakuvumelana. Lingatshoni ilanga ungamholisanga. Uthi lama ngiholanga, uthi awuholanga ngokwakho lo mqhathi wakho. Wena nika umuntu okufanele njengamaKristu asithandeni abantu njengoba lathi sinjani sizithanda sinakekelane. Yindaba lapha. Siyabonga kuJames 1 verse 27 abesesithi ivangeli elihlambulukileyo liyukuthi inyawo zethu ziye kulabo abaphansi. Okubizwa kuthiwe baphansi abaswelayo. Asingakhethanini kungaze kumenyezele ogulayo ngubani ungakhangeli ukuthi ogulelwayo ngubani osweleyo kumbe ongaswelanga. Asihambeni ngomoya kaNkulunkulu siyeveza uthando lukaNkulunkulu kwabanjalo. Ungatsho ilizwi lakho lokuqina ngamafitshane masibanda just in one sentence nxa kuvuma. Thina sizincwadi ezibhaliweyo. Alright. Obona thina kumele abone uKristu. Siyabonga. Maforo. Isihlobo ezithandekayo sikhangelelwe ukubana sifuze uJesu. Emhlabeni lo asifuzeni uJesu sihambe ngokukholwa. Umuntu uyathandwa litsho njalo ilizwi lenkosi. Amen. Uthando ngolukaNkulunkulu kasihambeni kuNkulunkulu asidale kutsha asiphe inhliziyo ezintsha ezithandayo. uNkulunkulu uzasibusisa. Siyabonga abathandekayo. Uthacabanga ngezikhathi zikaDavida loSolomon. uIsrayeli wabusiswa. Kodwa bancindezela abayanga abangelakho ukuzisiza
laba lahliweyo phakathi kwawo ayisiyo ntando kaNkulunkulu leyo ayisiyo ntando kaNkulunkulu kubuya sixwayisa abathandekayo bana ngasiphathane ngokulinganayo sawucela udadewethu Mrs Mhlanga asinikele enkosini njengebandla Asicimezeni sikhulekeni baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga ngelizwi elifika ngesikhathi esifaneleyo lapho kungasacaci ukuthi isimilo sakho simi njani sicela usithethelele lapho esihambe khona ngokungalungi ubususinika uthando lalo oluvelela ngakuwe siphi inhliziyo ezintsha ezimpompoza ngothando kuzaba yinecha yethu ukuthanda omakhelwane njengoba sizithanda kungabi ngokwangaphandle kodwa inhliziyo zethu kazizinikele ngokuphelela sibe sesifuza uJesu kulona leli lizwe phansi siyabonga uzwa wona lo mthandazo ngoJesu oyinkosi amen amen